Adap kimi kardom kadu kawe fans tami lapen pini nali tumafan la so video long nang kethan ponzi mate nak wan pi la bangki PM Kisan la 21 installment atangka komantuar ni si kelong jima la so puthak si pini nali tumafan la so video long etithini alam nang than pachini ponik po jong si nali tum la so YouTube channel long jong si nang komri milang pulte ka chingon penali tum la so YouTube channel la bangki subscribe ikon lapen videos tami nali tum share ponikon ande non pathek pen 21 installment la PM Kisan komantu arnisi kelong jima la so puthak le lang polonang lapen chithan polonang Tadi non cethan polonang PM Kisan Samman Nidhi Yosna mate PM Kisan labangso 21 installment atangka kumantuar nisi kelong jima la soputha lapen PM Kisan labang kela sonla Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi mate PM Kisan pusi short form pen puponlo labangso scheme labang ke kado kawita chini glo ningka ni sia long suri trok atangka long ponikji lapen so suri trok atangka kilongji labang ke kisti ke thom pen si alang litun labangso suri trok atangka ningka ni siang bong labang ke pajut poniklo lapen kisti sia long suri hini si Pipon bom lo kedam tang wot pen stame lapen son tak thak dak kedam tang 20 installment la bangke 2 August 2025 ani si kipi poniklo mate kiron poniklo lapen non la 21 installment apan penangana jiding kang hong la PM Kisan no amen doan abang phu mate abang phi tom bange chong hong ikrong lo la son tak thak dak expected release date la bangke la pulo nali tom hanili non details pen nang than pechini ponik po Nalitung puto that take too long la expected release date. As of now, there is no official nationwide release date. Mate government hin pen bangke da official notification la bangke pipon pelang mate lan anarni pipon ji pubangke stame 21 installment la bangke kilong nengji laki non kiwang zila November cheklo tarigi si pen tarik pho angbong mulom si labang so 21 installment atangka la bangke long Igzi pusi penang an media report hin pen nilis tami karju dunong lo lapen athema lan November November la tarik isi ba tarik hini da song bong se piponang kokpo athema bihara long labang ke non election do ikpo la November ka an ne adet bang ni lital an chini we la se kilong jila bang ke first week silong pon ikpo November chiklo lapen la son da thake dam tang hod la bang ke ani listami people no Diwali aprang longji pustami Diwali aprang bangke people ni gede lo labang so tangka la sinon ke wangji November achiklo labangke 21 installment atangka labangke long poni gwekpo sitami kapre ka district mate state long labangke people ni gelo 21 installment labangke konana da state dong siki people ma labang kenali tum dak thek ponong po Punjab la son dak Haryana Himachal Pradesh la Jammu and Kashmir along bangke 21 installment atangka la bangke pipon ikello la pen la son lo amount and propose kan sinon la bangso 21 installment along tangka kijangi mate kilong ponjima la kanali tum kachini nang jikinang solo each eligible farmer will receive 2000 credited directly to their bank account under that direct benefit transfer mate DBT system hin pensinali tumla 21 installment la surihini tangka stame long ikpo mate nali tumla kipidun PM Kisan long kipidun icon long si la bangso tangka bang pajang ikpo this help small and marginal farmers meets expenses for seed fertilizer and household needs la bangso tangka la bangke kipi poni la bangke la kheti bati ili tumke sok pencing lo khana khiti lahai ka choklem te tum mase labang so tangka pen ison soni medicine mate akirap long po pasi government hin pen bangke labang so tangka kipi poneglo jong senali tum PM Kisan akimi apply exi pulo tangte la pulo eligibility criteria labangke nali tum along la Aadhaar card must be linked in PM Kisan account lapen EKYC sul completed director la bangke akimi pot bangalilo nalitum la so 21 installment long le apra nalitum claim ningji asailo la bangke Aadhaar card must be linked with the PM Kisan account Aadhaar card la bangke PM Kisan long kipidon abeng account pen killing tang ningji lapen EKYC should be complete on the official portal mate nalitum la PM Kisan lo amendo do lo pol de EKYC system complete tang nang po lapen land ownership record must be verified lapen nali tum hodak
beneficiary status nong chilang dam lo pulotang te ora ka land record labang so ownership labang so land records tame hoda green tick do nangji lapen lason thak thak dak bank accounts tame active ver nangji lapen aadhar card pen link nangji yo lason no la long le aprang aprang hai process banali tum lang iknang pol lapen pm kisan la beneficiary status ki langji pulotang te koson sinali tum chilang nangji ma kichengsi la pm kisan official website ong dam iknang pol bada beneficiary status banali tum thek longji lapen beneficiary status labang ke farmer konsara along sido ikpo lapen nali tum da aadhar number kalite account number kalite mobile number nali tum ber ikon ber pen captcha hai hui nali tum fill up ikon lapen get otp long ber ikon otp nang le ikpo nali tum aadhar card long killing a mobile number long mate pm kisan pen killing a mobile number long otp le ikpo halo so otp ba nali tum verify na po lapen nali tum hodak data bangke chet hack long ikpo lapen mobile apps tami do nalitum play store ong damo ikon pm kisan mobile apps ta download ikon dak pens tami nalitum lahason bangke claim long po mate chilang mepo lalo lapen important updates nalitum han puthot dak pene naki kiwan pi mate naki than ponji dulang important update labang ke KYC nalitum las bangso payment long le aprang prang KYC complete nang po lapen bank account details correct rema lahai da chilang nang po lapen payment may be delay in dispute land records jong sinalitum land records jong si no dokok pulotang tel nalitum payment labang ke long le dat po lapen verify your name in the beneficiary list lapen nalitum amen labang ke verify nang po beneficiary list long pen chingbar be ma pulo lapen jong sinalitum kimi apply ji pule documents copy pia son sikinangji documents kinangji aadhar card bank passbook land record mate khata patta lanang ikpo mobile number lapen passport size photo la dolo pul nalitum akimi bangke apply long ikpo lapen update for assam farmers fansa medak update pinalitum teklongji update putha dakwan tudo copy update ma labangke lason no update for Assam farmers. For Assam, the Agriculture Department confirmed beneficiary verification in nearly complete payments will be credited with the national rollout in early November 2025. Farmers should check their status after 1 November on the official portal. Asilason no Assam long kedo la PM Kisan along amen kedo la Assam arloan. De la so PM Kisan no amen kedo tum la bangke non payment bang nang le ipo las nalitum problem pen nalitum la details lai bang verify ikon silang ikon la pen payment kilong si dak 1 November pen chenglo 5 November malam silong ponikpo pen pothola installment command to sikilong mala tanili na than po 20 installment la bang ke 2 August hot si piponiklo la pen non la 21 installment la bang ke pending la kadu ka nalitum beneficiary status long dam lo pro dak pending pusi theklong ji nalitum pen pending lang okay damtang la 20 installment along da ke people la bangke 9.3 crores la pen puthar la non 21 installment la bangke 9 crore wedji athema 3 crore muni datum la bangke kopina problem do kokta hai podak la pen 22 installments tame command to an sikilong ponjema la ta dak ke tokpona tengpulte non kiwang janing kan March 2026 Mars molom se long ponik po labang ke upcoming lo so updates tami ni linali tum panang 1 peak po la se payment ke long ji labang ke 21 installment payment ke long ji labang ke November first week ngolam se long ponik po date 1 pen date 5 la song bong se la pen official update bang pipon pelang ni lista me da media report hin personally tum panang ke than pachini ponik lo la pen official update bang lo polte ni liputhot nali tum apala so YouTube channel along na peklang pon to ikpo nali tum na so YouTube channel labang ke subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tangke tum thakmi kadu kavi karbi tish 2.0 YouTube channel long kelang arado an fans tami nil hin pen kardom